Pura Badro Moya Abangdonem ZPM in Minister of State Robadro Moy Roite in Section 9A Representation of the People Act 1951 Bochia Apua Bang Tura and Puchung Changa Election Commission of India ECI Tungai Chanalani February ni somni paret kumsang ni somni Pathum Khan ZPM Chuan Mizoram Governor Dr. Hari Babu Khamba Pati Nena Minister of State Robadro Moy Roite in Section 9A Representation of the People Act 1951 about Cheda Vangin petition and Teluta. He petition a hian ZPM Ayuin SL Ngur Silo. General Secretary Vigilance Department in Mingazekani ZPM Chuan Robadro Moy Roite hian the Presentation of People Act 1951 about Chiain Diklau takin athunei na manga longna atela wangin Office of Profit ZPM Chuan Minister of State Robadro Moy Roite hi Article Jasum Kopani to the Constitution of India. Thunei na manga disqualified turin Governor hi angen. Larsaphian Mars ni sombaro kumsang ni lesom ni Pathum Khan ECI le ZPM gen na hi thonin lozir chianga an ngai dan te soi turin atlena hemi chung changa hian voin thlengin ECI lamin thu an laron nei lo nia thudon ane ECI in ZPM gen na hi zir chianga Robadro Moy hi aron banani chuan in thlan lo tur thlengin achu theilawang Indian number 1 Mizoram zel chung HIV le TB kai tam na ber Mizoram ma zel songsanga HIV le TB shikai an tam lea India rampuma Mizoram chu zel chunga HIV le TB shikai tam na ber ani June tla chunga kalpui tur zel le khokhir ngai en kol na muna HIV le akei noina na laka in vena campaign chu ninga ni thlai khan Health Minister Dr. Alathang Lenan SAD Conference Hall Minikoa ahonga hehuna Mizoram zel din munhi tarlan ane Health Department how to ten an tarlan danin rampum huapa tan ina HIV le TB shikai thar chutna Mizoram dimmun asang bera hemikoma India rampuma zel tang mi noi somruk pani point kwa zinga HIV le TB shikai za zela 1.93 an ilayin Mizoram chuan zel tang zinga za zela somni parokin HIV le TB shik an kaya pani na Punjab chu za zela 7.5 nin Pathumna Nagaland chu za zela chutin 4.6 an ni Mizoram tan intedin mun athalo hlea zel chunga hian om theizat ai tamanom fo wangin nanain kai chon theilaka andin mun ahim lo hle ti tarlan ani Integrated STI HIV TB le hepatitis campaign hongtu Health Minister Dr. Thangte chuan Central Jail le District Jail atang te zinga HIV chungchanga malanga nei chu thil tul takani thu sain Mizoram Central Jail pakhar le District Jail neyate tang thei turzat ai le tatam an omlain riselna lama na thoktu te indei tok lo wanga harsanna omthin thu asoya Department rang te tangruala ma an lang na tur ISHTH campaign chu thloruk nuwa ara chodom alan ngeya be seiti asoi ISHTH campaign hi June tlachung man turania campaign in atumber chu zeltangte harsana tok le khokher ngai engkol na mun ranga omte HIV TB hepatitis le STI net na laka an invent thei nan le na naiten engkol na tlon thling an don theina tura romman ane he campaign hian zeltangte baka Social Welfare and Tribal Affairs le Women and Child Development ten an engkol home sang observation home le ruihlongai ten kol na mun po a huam tel don ane